Mausepe Jumezido, I want some for the front door, president for the Brothers and Sisters Association. Akwaba sonko the back cafe bar no hade or do Tuesday na ufe personality no mzabro o fie. Na quickly no mam introduce my guest for more. My guest no or your gospel numtunyi or your gospel sweethearts pa o Ghana hade yes gospel artist o krom hade ya why edwuma na ache pa ye bobozi na ye ntum na ye nyini zini film edwuma no why ye na why edwuma ni ye papa o send them into Ghana food no ye papa nti no anepai minyim de o edwuma bebre won nsa na ore apart from do ye nyumtunyi no o san souls no ho shamanyo sammu ye papa onam or campaign into no to get her here and a pay crown no easy Sunday or nyama bebrea or as campaign for Dr. Baumia and a pay nyamenya adweno kre na yema yeno maame dina asamwa akwaba from brown sepedo momi akwaba what skin mama more compliments no skin ye papa o wow. Wow, nyame ehiro papa. Na ana pay so high for ye papa. Na campaign e or kweden. Everybody adom na mumu a. Ye kuye nim. Ye kuye nkunim. Okay. Echirema, it is possible. It is possible. In abscess. In river. In abscess. It is possible. Number one in abscess. No, some again. Baby died as someone at the pay again. It's not say at Chunkomo. You know you to me, but you know, as no one shall man your same way. Wiki so, as I Ghana, you can make a decision. Ya hoko to aba. Into no nature the nimble man and door said you to my friend and it's not some bison. The mammy, abandoned put not more interested in the abandoned as own Kashami. So, Ebeka was MPP, who to MPP, or between was MPP, Chomufuma. Why should the Marana wasn't a Tana? Sanity. Then you be Fufrobia said, Omo policy no. And they said, Omusi Juni youth no honor. Juni ye Dutch, say, if we are soon will be a shia. Now on winner with Dutch and one. To me, can't free nechi. Okay. Because we are Sabra by a bono, and nay in here say. Awieye assassin here say awieye nti say wan nya obi a obeboa wa ma wa wiye papa nti kai Jeremiah chapter 29 verse 11 Ewurade asem say adwen papa na medwene fam ho se mema moni da so ene awieye papa okay Nyankopon ye som no no odwene ye wiye ho esene ya sase so ono ani asase ba o kan Jeremiah na o kirem o se adwen papa ena medwene fam ho enye bone de se mema mo ani daso ene awieye papa obi wo ho a obehu na asase no fefefe ba wieye obehu no no o hwede kura no wono a introduce no ho a hu so ye ono a obi so asase ne nye kura ba wieye no behu no the same thing nti mepa mini ne gira ho mansam mienu okay aida say wieye no eye papa na wo kasa mepa mini ana wieye no ankoyie kura e na wo se nti mepa mini aida sa asase na wo sika na hia wo na wo se nti misika ni pa na sese de ehia me sei anasa na wo ye hia ni pa na wieye no wo be ye sikani si enti mi hia ni pa ena na de ma benye sika sei enti de uhu se maboda mama MPP na da bibia me wo mu a ma hu se enye me nko a me ho yemmom no wo dwen oman no youth no e da acha okay nti no youth for on that chianti na elibrate nti na cheda de chema the way as what's not to Bible ho no MPP amanyoko no woni nyama nyina woni ziye ni nyina eni nyame asem no efa ene ne fa se awieye papa Nyankopon asem se
enye bone adwene okay se mama mo ni da so ne awie papa na obi wo ho a wono no nye awie ye de ne wo dwen ene ya zo bezi ne nde ya yo bedi ne ya na da bia me ka sem bi so se kom de wo na obi topa na o ma wudi a enipa ni ho e kom be de wo ba se wo kire wo se di si topa na me fan se ayi esi ha no ma no pai obi na ayaba yinim ha o si ye no ba nipa no kire yen se di yesi ye oye na oni hokra ne sa ye bitima yebi okay because I am the part there as na me asem to was some American no Sunday na ame na my a bit worried kaka awuni nyim calling no wodo na CCR ya all they take his stance you the Ghana for ye bibi kakra ti CCR no obi ye ndisi nyikra na o mpedo bete dan na samwa no nyum even don affect edwuma na 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 Ghana ma ye nyina ye Ghana fo ene nyame asem no ansa na abeka ebeto obi tiri mo no isa nipa no wasondwe isa nipa no wo obema nipa no hu se sei ena wodaachi ebeye okay ana two politics ya ye ka ho asem ese ukọ nyame fi ya politics kura wo ho sene MPP ni NDC okay deaconesses any deaconesses for obi pese ye ne deacon ana deaconesses deacon and deaconesses ba bia apre wo bia no ho ye politics pato na meboa politics no wo ba bia o aware mu mpo politics wo ho okay ba ye ya fa ne se NDC ni MPP nko a but ye ka politics a nyame fie evening asofufuo mu mpo politics wo ho we se media na ye yetimi ya na be for man ni nyina na be ye ntokwa okay yetimi aba ye ka politics no enya MPP ni NDC na me hu sa nye bone nso okay ukọ Bible na nkasa mukura na osoro heaven ho no politics si ho enti na bonsam ye to no hwe asase so bonsam ye na dwe so oni Nyankopon obeye pe okay international answer dina say obi eje wunyum tey because ofi the sisi a ezo ho akobo MPP a on fon ho ana me hu ni say enye bone na ni nyina se nipa ne beti ase ni nyina ne se enipa no na me ade bia nso ewi ase me ya ifi se ebeboa nipa ebeboa oman no emi ni ho ma nipa ba ko no ho ma obia okay na ni nyina ne se ye beti ye ho ase aha nti minim yie se ba ya ye ko se first no dina samwan ko na yi nanim se otonyo pa political party ba se ne nyame nchaade ya beye bebre anyumtofo no gospel and secular music ni nyina se ye nyina ye de ho ababejim because ni nyina ne se ye bonyom na omani ninsi yie kura na enyi obi no ato okay nti de o ya boa amadachi enso ye nwom no bekoso no ese ye boa no okay na nwom no etimi ye yie na nwom no etumpon okay nti so obi wo social media do no say o lizuwa obi odi watem ono o transem bi efo because dom MPP amanyoko a abasam na work actually oh me dey am nka hwe because according to Bible no kra say opewo ntokwa nso free me okay the osai was no wonti obehwe ase da bia me policy ni say me ya de eye papa na say obi bedi matema mi jane manyame okay eno an say ade na me di akire no enkogu menim ase awieye no ba nanse ya ye hwa ye papa na na do dan kwakufu ado his excellency osase ye di na temu aba ebe kwa wieye kakra bi nipa start panichew nipa start pachew on se bibi obeka ase sika mpedede ewiase obi a oyade pa won kasa bebre
omo entumi nyade no ene kasa bebre empty barrels. Yeah. Because on say na nipa nyina nim so oba be ka me ye we and at times no o ya de na ata me nipa hu kura de na enye yie masua bibie firi papa na ho yem fanto nchansa me papa no no masua ne gidie ana masua ne komu ye awurade kura ye so obeko ama Israel no se munye komu. Okay. Nti me die me hu ne say apart from politics and nanchan kura no bo a wonam ho keke kura ho timi ye ne hi. Patriotic say Africans no. Yesuban. Nti me no me die an say masora no pay. Ewurade de me beko no de me akodu fie asomdwem. Na metima afofele die nyame se menye. No ho asamare. Eno na mepe. Maso mu Jesus say enyi bi nya adwena onya de petwa enyi bi nya adwena onya ntokwa for wa adwena na so mfa na adwena ye onye basebese ye na ma me ntwa wa no kra onsa wo makra wa wo se wa wo ba nkola ni nyina kra ne wo ma obi ntimi ne maame adwen enye pe me ka say ye beto abai obi wo ho a wo no wo ne ba no akra ne wa NDC maame no so wa MPP akra ne wa NDC ntino maame ni ntimi nkasa nya ne ba no no because onyame obo yen kura no so de ye pe ahyeyin amai enti ye pe no nyame won force yen senya nsem nyina ne nyame kan yedi so. Okay. Ye koya sofo obinim fam a awurade se me yenhye nkomtro enso binim se nkomtro awurade se mayen ye ninse mayen nome enso bi modome. Okay. Enti no onyame nim saa no nti so de obi apama no le twabre ni dua obotwani zo wo why am the pa dey ka da mo kom hye nasam because menim dey enyi sofo usu bempa wo long standing friendship wa bompe from kuma sister na wa this year wa hye nkom dey wa ban lambado etin nkom hye na isomudan oh nkom hye na ngasa ne yehunu fane fan yeah yehunu fane fan yehunu fu what you say. Okay. You in pieces. You nyina ate. Okay. Enti de wu hu no. Nye no na mi hu. Okay. Ana ye wa sha bompe ehu de ehu ono hu ni. De wo hu nye no na mi hu. Se ne nke nyina sore be satade ba ko. Okay. But de me sore a me hu ne me yi be kire me se ene hye no. Wo no mi ntimi ka nche o se hye no. Ana mintumi so nkase onye diifo iko ye wadoma chede adoma chede de onyame de adom obi a enti minim so oye diifo but me neidie de onu hunu no nya saa na me hunu enti de mi hunu se ebreimu ye hia Dr. Mahamud Baumia ebreimu nya bra oye kremuni ana oye kristoni asem Onyankopon mo no de etie ne say Acts chapter 10 verse 35 going Peter osi na Petro bue na no kan say oman biam de osuro Onyankopon na oye ade etene no Awurade pese oje no Peter ya kana semu na onsu ahomada oye papa hwe akwa kire say woni bi woni hwe na nsoso oji nyame asem di man ho kwan no nyame fa ni mu okogina adekope oka sempa manipa 3000 saka esakrai enso so na Yohane num nyina wo ho. Okay. So nti Onyankopon mu no se wo ye kristoni se wo ye kremoni no wo ma ho kwan se wo ba ma ho kwan no afa mu ayade enko ade a Peter was na Petro bue na no ka se nukuremu na mahu ampa se Awurade Nyankopon hwe nipa nim onyi nipam na emom oman biem kuro biem abusua biem asafo biem de osuro wonu Nyankopon na wo ya de etene na wodi nukure no
onu nyame pese ofa ne mu yade enti we ni nya religion kra because nano na me ni obi ka say ye wo Ghana ha a Christopher bebre na abedi wo man ne so pacho meboa nanso so no menka say Christopher nyewo ye nanso so no ebre mu ye hu say ye hwa Christopher ene asofo binom a ebi mu wo schools ebi mu wo companies ni ade nanso mo brofo a wo man ne mu no osofo bi mi school kan say wo masori mu wo mobonti ko school ni free se wo ye mobo se wo nye mobo no o ye sofo na akọ na asori nanso wo ye se obekọ ni school nko ade a obetua sika enti so obi aba na onye sofo onye elder onye hwe na wadwene mobrofo ho Bible nso se nsira ne nyamso mpane se ye kohwe nyanka enwisia ne ye dia dedam fikira ye dai abafi enti so obi aba na wahunu se mobrofo no mane bi wadwene ayeboa wo mo adaache omba betima ba beboa oman no ombetima bi di oman no so nanso sikanti wo mo ntimi ankosuku ankoduru de esi woduru no abaye saade no na obi abatena se ehunu se sankrofo we mo no esase ye boa wo mo na daache ye ni ho a sese ye ko school no mu a sese on se nkola ne bia start ye elupra etunam wiem play niema bebre no ma start ye se nye free senior high na free senior school na sese ye bie na ke bia nkankola na dom no aka wo mu om de titifie ho na free senior high asem here king why can the conversation ni na aka free senior high sisia nkofro bi sada about policies bi o apart from policies sesi amene o kasa ene ukọ airport Dr. Mahamud Baumia ukọ bie e-gate said ye kan ni wufri aburochire ba ubetime di airport ho no be 2 hours the all be fa wonu nyame amwakro timi kofie ene ye ko bie e-gate asa wo Ghana card na udu na uyi ni de sre ayina so pe eno an se wo ye dey wonya kwan na wo na anya sa na ye frɛ no ye frɛ ni nya e-gate se sa eno aba eno na me ka kire obi se be ye kakra ukodwom kodi dwa unya pawo pa na waso awo ne ma because see electrical bus na aba no unim se nipa wodi ka twi bi first pawo pa I see pawo pa eno ne ye koto abai ye di fa nipa nyina free nti be kakra kra petrol no eno da bia na me ka se Awurade de me call Canada 2009 free pen ho nyina me baya na that time I call ho first no na sika wo ho pa me ka se na sika ni ho by a bra started say electrical cars ni ye adwuma ne ade no oil na nipa beto e wo Canada on say ye wo kro bi Edmonton e ho no mutu oil pa ba sisi amene o ka say no oil na disika bre o man no ne ade nyina no enam sa electrical cars no uko US nyina ene eye adwuma nti bedru bre before na aye den enu bi na say Ghana akodru America bedru Ghana I see ye wenti politics policy na ye Canada bebre eye bebre mame Antina before abokor no video bi na o social media wo chema wo say o did kichia Samira ma wa snobo enye no wo issue kakra na Mami Samila vice second lady me kra me tie na ye menwanwa okay me tie no na ye menwanwa na mimi sa obidi video kra beto ho ameka say ye editing because on say Dr. Mahamud Baumia this year so me ye nwom ma no enwom no say Awurade nti ye be breaki 80 no MPP be breaki 80 no se Awurade kofa David Filisra so mani bedi Israel so hene dia Awurade betimi ayi obi afiri worwore
with God all things are possible. Sa nyom no me ye wie no maame no ena ma ye behwehwe me ena o fine ayi o pay group sa me nyom no ne de wono a na je nyom no kobo kire ni kunu a wono ase maame me ni me kunu yesu nti wonyom we sese ye de ba out ena wono a finance nyom no. Wow. Second lady ena finance me nyom no. Pe nadmo papa no say so na de nyini nya asem bia da bi oye me maame prekope oye ni sister prekope oye ma di nya ena hwe Ghana for kra ni kwa so mo kan we obi a wono do ni kunu pese ni kunu meye president na o meboa wo man no na obi boa ni kunu na woni ne kotwe manso bi o mo kan nyina mo boa yamre na yamre ba before ye bo sora akono me pede e kasafa wontere hwe ho me bi sa woda ma chem dey slave for Christ but na say o to the be the slave no obi style wana ebi wo ha me abi won so am wo stylist. Oh okay, because o to the be when you post a picture e bia atere no say e bia style no mo smart na bia na wan nkofu hunda on fatal te mo na wo church won say mi na azunti e hunda na oil through. Oh me hu ni sai mama ni je. Okay. Wasi nipa nyina ka ho asempa adie ena ade a wo ye bia no adwene ta akire no obi timi hunu na dan na hwe ase ba obi wa satade firi ni tiri so kosi ni form so ti obi store wi ade Emom obi satade firi ni tiri so kosi form oti aso dem so twempra obokro no wo wi asori sika ebi mu prichi so mo nsakra ye wo gift ni ye wo karata ni nyina me hye na ubusa me say ya na ma kire say Christos me repentance. Sharp. Eya adwin sakra. Ma me dinosaur. Tene ne konkro ye. Nyamisha. Tia no de makosoma sema sebi. Nyamisha na obi bi some lord na so I don't say wonyum is density. You cross me be so this density. Me ade say nyom na beto me preaching. Nyame asem. Nyame asem nam de nam asem ne na mamaduane asem ne ne yem bibia enyom ne de awrade de sponsor me ministry na ye mompa ye say ye nya dinkunim ye break ye itini bia e benya ministerial position new song bia just mo ankasa ministerial position ene brofo say nya ministerial nti nam kobo a me de o mo adwen pantira me de me nya medwuma na ene ere ye nti no wo wi e be ma ye powerful song onam kwan so Oreba. No asawara je but that's so far for that pay and you metina see this man for origin so no ye beje ho na esi ha dey ye ma me dan na samwa na ye gere twetwe nkomo and pay o chirema it is possible into no tell me can about to onye ntokwa enyi bi nya adwena onche de kekezi na atam anade kokotwe sekan there be kaka kire wa adwene boko 7 December na ye fa asumdwe ntina o man Ghana mo is no the founder president for the Brothers and Sisters Association cafe bar no a apede kalasa no mami njama cafe bar no afo me da hona so papa na some opede o kan last asema make nyina ne say nkola ne da achenti nkoje nkokọ nketenkete emma da achen nkola ne da achen sei pomodia kwatoma number 1 Dr. Mahamud Bawumia on a dasro digitization ninti said ye be ya nkola no ebenyini no manya wie ye panti no odasro ho no mo number 1 me ayi parliamentarians ne so nyina ada number 1 what you say. He is the number 1 in abscess. Bomodia na faculty so Saturday. Mu obi ansa wadwene na da achihia ase ne enewate. It's upon here. Chedo for upon here. Enti medam ase. Nyame yadoma ye be sa hia biom. Bye bye. It is possible.